أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatil jannah wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat iran salam papanghon nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapainain ahli niya iwan nasin kasahabatan niya katan. Yarin isab kita niyo nahinumpong karna kumawa rida sin Allah subhanahu wa ta'ala tumumtum kaniya himinang sing maksud kaya papanjari kato tanim. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in dunya biyaun mangukita kitaun miya makadna hawaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di maaun nadlaw kiamat buat malengkan inyadlawan niyo intiyahunan niyo biya na siya biulanan inang kabulan biya na siyang kapito sartenan kapito biya na siyang kadlaw. Ini jimaja to biya o di mo kana naman. Sabing dunya malaas na. Tiap-tiap malaas dumatong nandiyan kaan niya. Ang kansa mga tay mangud ko mga Islam mulya nagdurungog. Dimihil kita niyo pangadyan. Amin sabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma bayna khalqi Adam a'zamu min fitnatin min ad-dajjal. Long sinaso sallallahu alaihi wasallam sa lagbo-lagbo na fitnah amon intiya panjari sa Allah subhanahu wa ta'ala mundu dara Allah durriyata Adam a'zamu fitnah min ad-dajjal. Kakapanjari sin Adam alaihi salam dahil naman kapapanjir sin Adam alaihissalam sambil nasadya mahari kiamat in dunya sa lagbo-lagbo fitna amo na fitna sin Dajjal. Amo itim baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya mamissara buat malengkan inyan wahi kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niya adik padumagbos in parakala biya ita ito si Rasul sallallahu alaihi wasallam in Dajjal aun pa makauna rin kanya sa lago-lago amo injuma to habawaw singgumi sarta yan na yung kaya manan alamat niya biya na sin panagnaan baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam awag to in Rasul sallallahu alaihi wasallam amo in simakat siya pinakamataas bayroon ha Madina ang pasiimian hal taraw na maara kikita nyo kain kikita ako ang si mga sahabat sin Rasul sallam way inong kakitaan lang sin Rasul sallam kita ko lang niya in fitna sa panton timo biya ulan pabay niyo at inayan nakatan jumato magpatay mag-asagdo ko ingkatan maksiyat sumaplag na inyan before papagbo sin Dajjal pagyanon. In Dajjal pagyanon long sing kamasan talajjal sibo dahil totaligjal bahasa sin tausog kamasan sumagawain ngan niya long sin sallam masihud Dajjal hari pa siya gumawa aun jumato mga alamat biya na sin pagtawon al-Mahdi sin pagyanon al-Mahdi inibaita si Rasul sallam. Sambil ni mga ulama nakakita sila hadis
imawot ang iwan hadis na kawa nila sumagawa biya masuk paupat din sahih atau kaning kayabanan nad amuin darajat hasan diyan. Ang palawang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di Jumato in pagluhusin dunya buat malingkan magparain Allah subhanahu wa ta'ala magmalik magparintaha ginlupaan daing habang sa Arab biya sin kapapanjari sin Allah ta'ala amuin simaplagin kangian gantian niya sin kaadilan. Isuyad din pagyanong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayatkan Ummu Salama Al-Mahdi min itrati min waladi Fatima. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagtawon Al-Mahdi daing hapanuho ko daing ahli ko daing anak apo sin Fatima anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Serta riwayatkan Ali bin Abi Talib laum ya al-Mahdi minna min ahli al-bait yuslihu Allah fi laylah. In Mahdi laum sin Ali bin Abi Talib daing kamo riwayat niya laum sin Rasul sallallahu min al-Mahdi daing kamo daing ha panuho namo para yaun sa sin Allah Ta'ala ang karumda. Maksud sin hadis ini sar biara kau sin iyan sin Rasul sallam in Mahdi pagyanon bukon siya amuin saddiya mahinang khalifa. Bukon siya saddiya mahinang khalifa ang kansa hidayatan siya para yaun sa sin Allah sa alhamuk dumda. Karna in siya bukon saddiya mahinang khalifa. Amuyad to. Hari pa gumawa in Mahdi mataod Jumato panagnaan laong sin Rasul sallam mapatayin pagtahon al-khalifa. Mapatayin pagtahon al-khalifa. Pagpatay sin khalifa, kita anon hadis sin Rasul sallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In katani ni baita laong sin Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala al-Mahdi Ma'lum na siya. Kaya nga tantanin Mahdi pagtaon sambil inapusan sing kalam bisara niya amuin sarang kau kumakad sabab gumawa siya yan nasusungon. Ito. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpatay sin main in khalifa yaon, pagpatay sin khalifa pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqtatalu inda khanzakum hadi thalatha kulluhum waladu khalifa. Pagpatay sin khalifa yadto laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magtuy aon magbuno magkalo mag-agaw kawas sa tuwing taod laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ding sila mga panubo anak sin khalifa raisam anak sin khalifa tuwing taod laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpatay sin khalifa yadto magbuno magtuwing taod yaon sa laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon mangdaog kanila wayroon mangdaog hatuyad to. Pag-ubos lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam summa takabbala ar-rayat as-saud pagtawon min Khurasan fayaqtatalunahum maqtalatan lam yaraw mithlaha. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-ubos man wayroon mangdaog hatuyad to gumawa lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagtawon rayat as-saud. In pagdahon rayat as-saud amo in panji certain color ni itom laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gumawa siya ring hain laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Khurasan min Khurasan haula Khurasan masuk maun pa Iran pa Iraq maun pa Palestine dun masuk na pa Iraq gumawa laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagtawon ar-rayat as-saud maguno sila madto kan Mahdi mahita uniyat din sabab. Pag-uus lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam فإذا سمعتم فأتوه فبايعوه ولو حبوا على الثرج فإنه خليفة الله المهدي. Bang nyo karungukan maghapin na yan tulong si Rasul sallam
magbuno into anak sing khalifa sarta wayrong mangdaog kanila pag-uus aon gumawa ding hula Khurasan nagdarasin itong panji laong sinasusalam agad kamo pa'to pabayi'uhu maksud yung magbay kamong kan Mahdi rat pa Mahdi misan peng kaaunan niyo kumapang kamo haais laong sinasusalam may bimana way buli rapat sarang ko pakatuon zaman niyan sa mahipuin fitna kin lupaan fa innahu khalifatullahil mahdi sabab siya na yung pagtawawon khalifa sinallahu ta'ala al-mahdi sabab laong sinasusalam takunun nubuwatu fikum ma syaa Allahu an takun thumma yarfa'ahu Allahu idha syaa ay yarfa'aha laong sinallahu subhanahu wa ta'ala magpaaw ni Allah ta'ala pagka nabi doon kaniyo uno ng kawayan sinallahu ta'ala biyari ng kawayan niya kuno siya mawaya sarta iyon niya sinallahu ta'ala pagka nabi roon kaniyo diin din ng kawayan sinallahu ta'ala iyon kaniyo kuno ni iyon biyaon wayron na pagnabi naubos na yung pagnabi hinapusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag-uslang si Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma takunu al-khalifa ala minhajin nubuwah pag-ubos maawon na pagtawon khalifa ala minhajil nubuwah munan ar-rashida Abu Bakar as-Siddiq Umar ibn Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum jami'a in sila yon rashida wasin pagka nabi sila yung gumanti pag-ubos thumma takunu mulkan addan maun ni sagin pagmalik king sumubli po asin nila to king amo in style nila mag-anak apo pagpapat sin ama anakin sumubli pagpapat sin anak na siya sumubli addan pag-usum matakunu mulkan jabriyan laong sinang Rasul sallam pag-usin niya to mulkan jabriyan jauh laka na isang malik sa jauh laka siya bihad to maun sa dyan pasada kin lupaan pag-ubos lang sin Rasul sallam thumma takunu nubuwah thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah mahuli lang sin Rasul sallam maun ning pag khalifa ala minhajin nubuwah na yari na kita pagtaon khilafa ala minhajin nubuwah ang kansa ibalik tamad to pagwapat sin khalifa siya ng khalifa maaw niya nasusungon pagwapat niya magbuno intuin taon anak sin khalifa risab taw anak sin king sa taway mang daog kanila lang sinususallam pagos awong gumawa panji nagdara in color niya itom ding ha ula Khurasan pagkain madto pamahdi sabab in mahdi laong sinasusallam makoy siya ding hamadina madto pa Makkah di siya mawaya lumamod na pagbuno sinto khalifa yadto makoy siya laong sinasusallam ding hamadina madto pa Makkah aw nang buk hadis na may gumawa in mahdi Khurasan sa inyadto in hadis na daif nag-ittifaq atau ang jumhurul ulama nang nila in mahdi gumawa Madina naditing kaunta gumawa in mahdi Madina makoy siya madto pa Makkah mayta mga yutabang na urulo ni sab siya sin panji itom miyon maguno tumawang ka ni magbaya sabab lang sin Rasul sallam fa idza sami'tum fa'tuhu fabayi'uhu walau habbu 'ala as-sarj fa innahu khalifatullah al-mahdi manukarungan na ba't nagbuno na ito sa taway nung mangdaog kanila sa taon na panji itong madto dumagan pa Makkah pagbaya kamo sa babyad to na in mahdi siya ning pagtawon mahdi misan peng kaawnan niyo kumapang ha ais iyan yung baita sin Rasul sallam may tatasabuto nini insyaallah taala on dito mabisaratara pag-uwos pag-awot sin mahdi madto pa Makkah laong si Rasul sallam kawawon sa lawakon sa sintao laong si mga ulama in panagnaan magbay at kaniya mga ulama sa wayron makaingat sin hadis ini atau wayron makaingat sin
amuin susungon piyangan di nila matmalingkan mga ulama to mga amuin tulab nangadji kaya ngatan nila inyo na muna sa nin Mahdi sila yung panagdan magbaya sila ding nga makan rukun man sin rukun yun no haut sin makan Ibrahim man sin Hajar Aswad tumindog dunin Mahdi magbaya kanin tao Makkah isa taon makat kaniring nga Madina sa magbaya kanin tum panjiyawon nakawa na bihad to pagumos bihad to nin hal nagadi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long sin asawa ni Aisha radhiyallahu anha ya Rasulullah kita takaulan natug ka inabi maglimpahad ka ubihan uniyad to lang ya Rasulullah long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ajab maka-ajaib lang nin anna nasan min ummati ya'ummuna al-bait bi rajulin min Quraish qad laja'a bil bait hatta idha kanu bil bayda khasafa bihim bukiwat yaksafu awwaluhum yaksafu awwalahum wa akhirahum sablong si Rasul sallam maka-ajaib lang niya aon ding nga mga ummat ko atin nga Muslim pagdungog nila bat aon na nagbay dito sa Makkah amunan Mahdi madto sila ini karna uno bunuon nila in Mahdi pagtagon sumaga walang Rasul sallam paida kanu bil bayda awak tuman siya doon na bayda ay Sahara amon desert masuk pa Makkah laong si Rasul sallam tunon sila sinlupa khasafa bihim yaksafu awwalahum wa akhirahum laong si Rasul sallam matuon sila sinlupa atau sin desert yaon dahil naman naunahan sa milpa hinapusan matuon hambuk hadis namayta on sa jamakapin uno hambuk tao mamayta illa sharid alladhi yukhbiru anhum hambuk din makapin asupaya mamayta madto sin naghapin yadto aon sumaksi sin naghapin yadto natuon katan laong sin mga asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah biya di inna yadto aon din nga mga makad kaniya yadto lang sin mga kaasawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Aisha radhiyallahu anha wayron nagniat pat makad mamunumad to lang ni pa Mahdi yadto laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangunon sila adlaw kiyamat niyat nilang kitaon mangko miyagad madto karna nakalaway sa jakaw mayroon sa niya bangunon ka niyat mo ati nari ang paglukos aunti makaagad niliukos aunti sab miyagad dibat karnatud bunoon amoyan laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tunon maksud dito malawa sila kataan may mangdaog mayroon amoyan to pag-uwas, lang si Rasul sallam yadto naman yung naghapin yadto. In Mahdi, lang si Rasul sallam dito na. O waktu man matuon na ito sundalo ito katan, tagzun al-jaziratul Arab fayabtahahu Allah, thumma al-Faris fayabtahahu Allah, thumma tagzun al-Rum fayabtahahu Allah, thumma tagzun al-Dajjal fayabtahahu Allah. Kung sinasunod sa salam, sungda waktu atina doon na kamo magbuno a Jaziratul Arab. Mag-campaign kamo roon. Pukawan ka rin Allah Ta'ala. Di lang kamo chance. Pag-uwas, haparis. Di lang na kamo chance ng Allah Ta'ala. Maukap da kanyo. Pag-uwas, hula Rome. In Rome, malago, maluag. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, maluag yan. Bukod niya ng pagtakon Rome, ba't amon Roman? In Rome, mangko makita lecture si mga ulama ngaan sa jayaon sa iluag sin pamarinta nila akon tunga sin dunya gadto sa ukaban sin Allah Ta'ala lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagubos tagzun ad-dajjal fayaftahu Allah pagubos sung niratuhan dajjal dulan na kamusin Allah Ta'ala ay di makna in Mahdi mabuhi siya buhi siya waktu in Dajjal gumawa. Sabi in Mahdi, alamat sin kiamat, hinapusan sibi-sibi. Sabi in kiamat na baki magdoon alamat niya, sibi-sibi ban sin dakula. Hinapusan din ang mga sibi-sibi, alamat sin adlaw kiamat amunain pagbuwa sin Mahdi. Bihag to. Siya inin maglink maun pa, dakula, alamat dakula.
Sarta lang si Rasul sallam ingan niya, biya singan ko. Ingan sinama niya, biya singan sinama ko. Ay bimana, biya ko iyan si Rasul sallam ingan niya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Dahil siya panubo si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta yamliku sab'as sinin. Mamarinta siya aking lupaan 7 tahun. Duwayang riwayat 8 tahun. Bihad to. Unin implement niya syariah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ala minhajin nubuwah. Doon na pamarinta mga karasulan, biyan na pamarinta sinakama Islam. Ito pasaplag niya. Wayroon lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam in miskin hawak to yan. Sarta bangaon nila baywa nila na habay nila. Butangan nila ka na kamo. Ibutang nila yung mga panyat nila, wakbay nila ka na kamo, ibutangan nila biyan. Wayroon magkawa, sa abdayahan katang, hawak to yan. Bihad to. Pag-uwas, bihad to na, inwak to yan to. Aun pa mga to, pamahdi pagtawon. Amo na lang si Rasulullah sallam, kawaluan, panji umatupad, pamahdi. Kawaluan, pag-ingat nila man, bihad to na nagapin, amo na yun mahdi. Kawaluanin taod rayat. Sarta nagdara silang putag, duwa nga iwo tao, bukwan. Sa kaulaw labya sa bantun hang kamilyon, imanga to, pamahdi. Sa nila ito dulan si Allah subhanahu wa ta'ala. Mapanos buno, mapanos si maghapin buno, hawak to yan. Sambil lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, duma kamo Iwan sin Rome sa tasalihun ar Rome ng sinasusaw sallam. Dumaka mo iwan susungon yan. Sabab sinaon atuhon niyo ikatukun tara. Muslim iwan sin Rome maghambok aon atuhon nila kuntara. Sambil lang sinasusaw sallam mapatay nila man maubusin kuntara yadto. Humalihali sila sa taon hambok ding nga mga usog sin Rome amunin pagtakon Roman, timindog siya, umiyan siya, nang daog lang niya, imbuno sa Rabsing Cross. Laong si Rasul sallam, aon ding ha mga Muslimin dukalan, patayon nin Christian yaon, sa ambil dito mabugtuin, pag-iwan nila, magkaroon ni sabing Muslim man sin Rome. Sa talaong si Rasul sallam, mang daog na yung Muslim. Daog na yung Rome. Bihat, mabanos imbuno, sabi lang si Rasul sallam, amuin, lumabayin manok-manok. Lumabayin manok-manok. Haran yan. Lumabay. Mapatay siya mahulog. So, absim pagbuno. Kadto marin timbak. Sa zaman yan. Hari pa kumain dajjal, di pa. Sabsin pagtawa kon link mad to papagtaon panagnaan alamat sa lago-lago sing kiyamat. Mabanos magbuno. Sa ambil lang si Rasul sallam, yamuru rajul bi kabri rajulin fayaqul ya laitani makana. Sambil impit na jumatuha waktu yan. Inbala jumatuha waktu yan. Impanisting jumatuha waktu yan. Lumaway hambuk usog. Pakubol sinambuk usog din doon ang pasilimian. Mangindo amaraw pa ko yan na rin doon. Magsambi na kita. Amin yan in pagtawa kon in kusog. Sin panisting sin law sa adlaw yan. Bihad to. Sabi lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to yan, yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiran. Bang may naat, mu'min siya. Pag doon, kafir siya. Ang wakto, doon mu'min siya, pag may naat, kafir siya. Yan, pagtawa kong fitna, wakto yan. Yabi'u dinahu bi'aradid dunya kalil. Hirarang niya yung pagdunya niya, maniutiyo halaka pagdunya ra. Mataod, juma dito biyaon. Juma dito biyaon. Hirarang yung pag-agama niya, kumawa sadya maniutiyo sin. Juma dito. Nahawak to man yato, bihad to na. In Mahdi, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, manaw na sila. Manaw sila pa Baitul Maqdis. Karna lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam di maaunin kiyamat bat malengkan mo kaming Constantinople pagtawon. Constantinople. Mao kami ni di ini maukab
bang di matin Mahdi pa Baitul Maqdis. Di maawning kiyamat bat malingkan mo kabin pagtaong Constantinople. Pag-abot nila madto yadtin Rome. Buk riwayat. Pag-abot nila madto lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam umiyan in Rome. Pakarian nyo kamo in mga bakas Roman yan, mga Christian yan nagbalik Islam sa bunoon na mo. Anin sambong si Muslim lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu yan. Wallahi lang niya. Di na mo ipagganti, di na mo irihil kaniyo, intay mangud na mo. Sambil magbuno lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magbuno. Sambil amuin mag-pledge sila. Muhi sila mangdaog atawakan mapatay ro na pagbunuan. Tu adlaw yan, mag-ukat. Pag-usin mo no panagnan, mag-ukat, mayroon damang daw, karumi man si Muslim. Ikaro adlaw, magbuno, mag-ukat, way na isang mangdaog. Pag tu adlaw ikaw upat, way na. Pag ikaw upat, adlaw lang sinasunod sallam, mangdaog na in Muslimin. Sarta lang sinasunod sallam, in pagbuno, hawak to yan, aon ding ha mga anak sin tao, hangga to sin taod, hambok de makapin. Himbano si mapatay. Hambok panubo, hambok de makapin. Hangga to sin panubo, sinambok tao, yan hambok de makapin anak niya. Amoy ito'y makapin. Apo asin pagbuno lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag-ubos, biyariin lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kuyag sin tao yaon. Amoy isa-isa na magputsing ganima. Pila-pila ra sila magputsing ganima, sambil lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun na tingog karungan nila. Aun na tingog karungan nila, umiyan kanila yan na lang ng Dajjal, haulihan niyo sa kayat to na kayatuin mga ahli niyo. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, magtuyo nila utanan. In mga ganima na kawang nila, sarta in Mahdi, magpara siya lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangpo in taod, dahil hamamangura, uning maksud, kitaon nila sa Jabangud na limbayta o nagbayta kanila ito. Laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil imiyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam la'arifu asma'ahum wa asma'a abaihim wa alwana khuyulihim. Laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaingatan ko ingkangan-nganan nila. Sambil kangan-nganan sin kaamaan nila, sambil kolor sin kurausalon nila, sila nayad tulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa rayaw-rayaw na masyahid, adlaw yan. Sa rayaw-rayaw na amoy mangura. Sila nayad tuwing sa rayaw-rayaw na mangura, akin lupaan lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkadto nila, pag-confirm yan na, magbalik na sila. Magbalik na sila sa kaingatan sin Mahdi, bukon siya in makapatay, hadadjal. Kaingatan niya bukon siya makapatay, hadadjal. Sambil sila magbalik. Magbalikin ang kuyad to. Sambil lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam in Dajjal. Amuin sa laggo-laggo pit na piyapanjari sin Allah Ta'ala ding naman na pagpapanjari Adam alayhi salam sambil mahari kiyamat. Amuin pit na sin Dajjal. Bihad to. At ini magbuhi in Mahdi. Hawak to gumawa in Dajjal. Ito sila nagbubuno. Pag-ubos, lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Dajjal, in ma'na si Masih, amo na in mamsuhul ain. Doon ma'na niya, mamsuhul ain atau yamsihul ard fi 40 yawman. Doon ma'na niya. Panagdaan ni Masih, ma'na sin Masih, amo in wayroon papasin ang buhok mata niya, butay ng buhok mata niya. Ini karwa ma'na niya, amuin manaw siya kin lupaan kapatan adlaw ang timana sin Masih. In manasin Dajjal al-kadhib at al-kadzab, putingan manawon sing kasahunalan amoy tin Dajjal sa lagulaggo na fitna, maggulal siya ni Tuhan, maggulal panagnan sa nabi ang pamaggulal na siya Tuhan. Sabi lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, gumawa in Dajjal min Abdil Mashriq yuqalu laha Khurasan. Gumawa in Dajjal kapag taon Mashriq dahil hula Khurasan.
gumawa siya lang sinasusaw sallam. Dilan alamat sinasusaw sallam in pagguan niya ni wayron makatanto bang kuno gumasaon alamat data sinasusaw sallam panagdaan alamat niya killatul arab tumiyun nin arab hadis niya rasulullah sallam farnas minad dajjal fil jabal magoy lang ni mga manusya pataas bod mang nila karon ni dajjal taman nila kay ngatan ni dajjal yan namagoy sila laong sinasawa sinasusaw sallam fa aina al-Arab yawma idhin qala qalil lang sin sahabi sallam haynin mga Arab adlaw yan lang sallam qalil titiyo ra kuman sila amok din nga mga alamat masuk na gumen dajjal tumiyo in Arab tumaw din ajami pag-ubusin ni karwan niya amayat to al-malhamatu wa fathul Constantiniya magbuno amin pagtaon sa lago-lago na buno. Di asin jumatomadi. Na yan to. Pagos maukad nila yung Constantiniya, pagos gumawa ng Dajjal. Yan to na. Nagbuno, pagos o ninyan na ito ng Dajjal, yan to na yatak yung mga pamilya niyo. Tapos nagparang po, mangura, nag-confirm sin yan to na. Yan to ni Karua, alamat. Inikato niya, amoin kumulang na inulan. Kumulang inulan. Laong sinasusa sallam, tuwin taod-tahon. Hari pag umain dajjal, sigpiting kahoy si manusya. Di paulanon sinallahu ta'ala, 2 tahon. Sambil lang sinasusa sallam, in pagtaon nila rakuman, amon in magtakbir, magtahlili man magtasbih. Amurak mo na ito yung sambi sindakaon nila. Maunumtumdag man sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyat ito yung sigpit. Ang kasapagwa sin Dajjal nagdara siya kasaddapan magtuoy makad kaniya. Ami ito yung may mataod dahil mga manus siya makad kanini. Delikado sa inyo. Kanini tiapik tadlaw yan sabab aon pasuron ta pagtawakon amo in pagtawon Dajjal system. Unin pagtawon ini sa buton tanain kata manunjugi hadis maon pa pagtawon Dajjal. Sa talong sinasusaw sallam, lamod ding nga mga alamat in masuk ning pagbuwa sin Dajjal, amo in kulang na in mag tapik kaniya magbisara kaniya taas sin manabir. Taas sin mga kamimbar-mimbaran. Mangkaw makarumugot ba biyaon payron sa kanakon magtapik karungukan mo Dajjal ay. Na ito alamat lang sinasusaw sallam, masuok na in pagbuwa sin Dajjal. Kasabihan tiapik ta supaya maong makarong mga khatib khutbahon nila supaya madelay sa Allah subhanahu wa ta'ala way ingkatan nakaprograma sal sa Allah subhanahu wa ta'ala pagubos siya but de sab sinasusaw sallam indira niya pitna may ta mamano si magad kanya sa indira niya pitna panagnaan laong sinasusaw sallam ma'ahu janna wa nar wa ma'ahu jannatun wa narun panaruhu jannah wa jannatuhu narun ng sinasusaw sallam dawat muslim nagdara siya sulga dapit patuo kiban narka dapit palawa ang palawong sinasusaw sallam in sulga amo na yatin narka in narka amo na yatin sulga bima na opposite siya long si mga ulama maray lang niya in Dajjal pagtakon sahir siya ini sahir sabab lang na mabalis katin pa nga doon si manus siya. Ganito ba ita sinasusaw sallam. Pag-ubos, dahil nga mga pit na dira niya, amuin magbuhi siya pangyanom. Sarta makad kaniya yung mga hayawan, yung mga binatang, makad kaniya. Madto siya payati alal kaum payad'uhum, wa ya'ammuna bihi, wa yastajibuna lah, paya'muru as-samaa, patumtir wal ard patunbis ng sinasusaw sallam. Madto siya pagkauman magdakwa, inakulang niya Tuhan niyo, unin ebidensin ikan Tuhan, paulanan, tumubo inakinupaan. Amuyat yung dira niya pitna, magkakad ko. Sabab lang sinasusaw sallam, bukong kakaway ta, tuwin taod, amuin, pagtawakon tahon, masigpit ang pa siya gumawa, malawang hapdi katan, napagbuwan na nagdara siya pagkaon. Yung pagkaon dito amin patuunin ulan, patuunin na pangyanong, gumawa yung kakaon katan. Biyat tuin,
pitna dira niya. Sa lagu-lagu ang kanalong sa Rasulullah, sa lagu-lagu ini pitna pamano siya. Sarang inumanok kanini mawasag ng iman. Pagubos, lamod pa rin ha mga dara na pitna yung pagpanaw niya. Naong sinasalam kalgayth, istadbarat ho al-arrih. Tiyo-tuod siya sinhangin. Biya yung pagpanaw niya, sapat. Biya sapat itong gawon, tiyo-tuod sin hangin. Awat maturap matunisab. Pagubos lang sinasalam, malibot niya indun niya. Buat malingkan dua hula. Makkailan si Madina, di niya masud. Pagkain hula sambuangan, Philippines, so pagitawi hula China katan, Amerika masud ni katan. Dua ra hula sud si di niya masud makkailan si Madina. Amuk hadis kaya ita upat hindi niya masud. Baitullahil Haram, Masjidin Nabawi, Masjidil Tur, Masjidil Al-Aqsa, Baitul Maqdis, upat di niya masud. Sud siyaon katang, di niya masud. Sa mga puwas niya to, masud. Bisan kita tumabok di alam sindida, masud kita. Bihad to. Sabta, nagdararay sab siya, amuin, magbuhi siya manos siya, basa. Bukon niya to unnal. Naong sinasusaw sa lamad to siya, pa mga Arabi. Amuin mga tao kimba Arab. Matto siya magdakwa, ako lang nintuhan niyo. So, way magkakad ka niya. Pag-ubos, banga ko lang niya, buyon ki na iwan niyama mo. Magkakad ka kuntuhan mo. Anong sintaw yun? Pun. Anong sinasususal ng buyon niya, mukun karna, amat amoyad to. Sumakaw magpasalupa, insay kanjin. Ina, iwan ama, sintaw yaon ang pamagkakad ang paumin niya bunay. Pagtaat ko, ha? Pagtakuntuhan niya on. Nabiyad tuwing pagtakunpit na jumato susungon yan. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, baitaan taman mong maita ini itapik ta sabab masuok na. Bisan imian kita konsumon na. Biyad to. Hindi tayo nagkaingatan. Pag-us nagdararay sab siya, amuin, pagtawagon, magbuhi siya, magpatay. Yan ang sinabok, hadis na sallam, si pakon niya magduwain tao, sa sukpaton niya magbalik. Biyad to yung deal ka na sa Allah Ta'ala power, amuin, pagtawagon, manikmata sadya. Pamanga sila, bariman. Sa pamanga sila kafir, magkakad magtuy. Pagubos, biyayta sin Rasul sallam, mangisyo naman in makad kaniya. Panagnaan makad kaniya, mga Yahud. Lang sin Rasul sallam, yatba'una ad-dajjal, sab'alfan min Yahudi asbahan. Makad maun padajjal, in kapituan ngayo Yahud ding asbahan. Asbahan yon damasok pa Iran. Makad yon kaniya. Pasalin claim si mga Yahud biyaon, bisan mo asumuhon, nagtatakad sila. Sin pagtawagon Mahdi, nagtatakad sila Misaya pagtawon. Sa Misaya pagtawon nila on Mahdi nila mo natin dajjal. Amin natin dajjal, takaran nila. Napagwa man, makad sila magtuy. Maalayhimut tayali salang sinasunod salam. Aon niusal nila, badyo. Amuin pa makay sin Yahud. Makad sila yung. Amunta ka, Hud. Makad sila. Pagus, ikaroang makad pa dajjal, al-kuffar wal-munafikun. Lang sinasunod salam. Mayta. Lang sinasunod salam, libutun sin dajjal, inhula. Indunya ini. Alawom sin kabataan adlaw. Panagnan adlaw, biya siyang katahon lang sina sallam. Ini karo adlaw, biya siyang kabulan lang sina sallam. Ini katu adlaw, biya siyang kapito. Ini kaupat pa kapatan, biya nasin yadlawan niyo. Na ini ni mga sahabat, ya Rasulullah, biyariin lang ning pagsambayang namo. Awag to yan. Lamang sina sallam. Tunayan niyo in waktu niya. Pagdiro kadraho. Yad to. Baita sin Rasul sallam. Habiyad to nempit na sin dajjal, panagna niya sumusin mga sahabat sambahayang. Manggirin silang mariala sin sambahayang. Sa min sambahayang al-farqu bainana wa bainahum as-salah. Impiyag biddaan sin kafir, sin mukun kafir amin muslim sambahayang. Bangkori magsambahayang
sa kaulaw labita kaon si Rasulullah sallam lamod ka pa mga kafir. Ang kanay mga sahabat nagusos na nga subuya Rasulullah biya rin yung pagsambayang na mawakto yan. Inang kaadlaw biya siya ang katahon. Alam si Rasulullah sallam tunayan niyo. Explain si mga ulama biyariin. Pagtatab mo magrib na misan may nat. Baka sambayan ko magrib. Pagtatab mo isya na misan yan pensuha taas. Sambayan ko isya. Ang katahon yan to. Biyad to in pitna pa mga sila mano siya susungon mabuhi zaman yan. Ang kansabay taan tabiyaon kanakanta mamayta kanila sa amin mabot madto. Na. Magad kaniya in panagnan magad kaniya Yahud inikarwa kuffar man munafiqun. Mayta. Libuton sin Dajjal in dunya lam sin kabanadlaw. Pag-awot niya madto pa Makkah kan sin Madinah laung sin Rasul sallallahu yaji'ud Dajjal hatta yanzil fi nahiyatil Madinah. ثم ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. Nalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu yung Dajjal lumiwot sin dunya makahanti siya mo pa Madinah maglinog in Madinah maglinog makato puas sin pagto linog ikato yaon gumawa na in munafik iwan sin kafir. Maubos katan gumawa. In magapin, bariman kata na magkaman si Madina. May ta sila dumakan madto. Sabab sin nipak yun alam pangatayan nila. Sabab sin kufur yun alam si pangatayan nila. Madto sila dumakan to, mangayo tabang. Patat dyan, yung pangati nila mo na yun, Tuhan. Yan to. Karwa, munafik iwan sin kafir. Ang kato niya, okay, kawan sindi, an-nisa. Ang sin Rasul sallallahu mga kababaihan. Imakan. Sambil long sin Rasul sallallahu yanzilu Dajjal fi hadi safqa fayakunu akthar min may yakhruju ilayhi an-nisa hatta inna ar-rajula yarju ilayhi ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi. Sambil long sin Rasul sallallahu inhambok usog mag-us-us siya muy pabay niya. Unin maksud niya muy pabay. Hukutan niya, inaun niya, ina niya, anak niya babae, taymangod niya babae, apo niya babae, basta babae along simbay, hukutan niya. Basta along si Rasul sallam, pagwa naman si Dajjal, in sa taod-taod na magad ka niya mga kababaihan. Kita niyo yung bata si Rasul sallam. Impit na ini Juma, tulong si Rasul sallam. Hambok hadis si Rasul sallam. Hatta yakunu li 50 imra'a al-qaymu al-wahid. Na, ang beta si Rasul sallam. In ratio sinusog iwan sin babae hadlaw yan. Amun waktu simpit na yan 1:50. Ang bukusog kay man babae bagus. Ang kasama no sin babae makad kaniya 1:50. Na. Pagos inwan niya ang pausog magbantot-bantot. Tunga ra ko man ni magkapin. 1:50. In ratio waktu yan lang si Rasul sallallahu. An-nisa. Pagubos in pangasubo, abiyad tunen kahalan sin Dajjal. Unin Dajjal buhi siya biyaon. Buhi ba siya? In jawab sin pangasubo yan hoon. Buhi. Sabab sin hadis amun riwayat Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari hambuk siya nasara waktu sin kanaog amon kayat niya sin news siya to sin Dajjal. Sa pagkato niya para Rasul sallam nagbai'a siya sarta, nagsyahada, nagdek saksi sin katunggal sin Allah Ta'ala sin Rasul sallam daak sin Allah Ta'ala. At ini maksud nagbalik Islam siya. Sambil siya nanuy-suy sin kahalan niya lang niya. Yato kami harakat lang niyang kabulan kami yanot anod sin sub. Sin dagat. Ang kabulan kami lang niya harakat. Puas man yato nakakita kami niya island sambil kami amuin limuhod madto nagbangka sibi-sibi madto kami madto lang. Katluan intaod nila. Pagawot madto nakita sila pagtaon jassasa. Amon lang niya mahabay muhok din amo kay ngatan manghay ni naunahan ni man natay kud niya sa sinhawa si muhok niya. Sambil pianduan sila hambok taulong niya tong tatakad kaniya muning pagtaon Dajjal. Beita niya para Rasul sallallahu alaihi kisah niya. Laung si Rasul sallallahu alaihi kisah yan muwapik habayta ko kaniyo.
Siho lang niya bayta ko kaniyo mundum adlaw di ta kamo bayt amon di ta kamo tukan mat maningkan baytaan ta kamo. Ma min nabiyyin yub'ath illa anzara qaumahu ad-dajjal al-kadzdzab. Wayroon nabi paratungon sin Allah Ta'ala kauman niya wat malingkan baytaan niya sadyasin fitna sin dajjal. Nuh alaihi salam waktu pa sin tim amun panagnan kahu sin mangu sa dunya biya baytaan ning kauman niya ang gumawa di ni dajjalingan mamuting siya. Yadto Nuh mamanus pa nabi ibuhan tahon sa laong sinasallam ako in sa lingkat sa rayaw nagsipat kaniya. Detail di bayta sinasallam. Amo yan to. Buhi siya in jawab. Hain pangasuko. Hain siya pangasuko. Biyayta mo kadis, minal masyrik min ardil Khurasan. Haula Khurasan siya. Narito siya ha Khurasan, gumawa. Sa hadis in Tamimud Dari, island siya. Di ta kaya ngatan mga uno kuan doon, island. Basta island siya lang sinasallam in lima niya yuhukutan paliog niya. Sarta insiki niya yuhukutan ni sabsin basi. Ang pasiimian sungon da waktu gumawa ako. Bangway ron nento yaon hula baysan di na tubuanin mga pangyanon. Pagos ang bukula yadto di na tumahay na dakat. Ang bukula yadto di na tubuanin pagtakon hulma. Yung mga tuna sabot sin dajjal ito hadis in Tamimud Dari, di man ito adlaw yan. Mamukita ng internet. Di man ito. Wayron na timubuin mga pangyanom hawla yadto sabot niya. Hawak to biyaon. Sarta indakat yadto, sapa yadto, timu na. Pagubos in kuan niya amon ambok hula beta niya di tumubuin pagtaon hulma, way na timuwa daw yan. Nah, kita ko. Ini beta sin dajjal. Pagos lang nga sungon, gumawa ra ako mga kuijinan na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bima na in dajjal buhi sarta gumawa siya. Naunin hinangon mo. Laong sinasallallahu sallam bang mo karungukan matin dajjal yan nagimuha. Pawi ikaw. Ay mo daha magalop. Pago ikaw lang sinasallallahu sallam. Lang mo dajjal na makasuy-suy ka to in dajjal ito na hawla Khurasan gimuha. Pago ikaw, mangong katapukan mo tapok ka. Sablang sinasallallahu sallam way ni marani magbakbar iman ninanganangan niya buat malingkan maka sadya siya. Nagdara siya to uliman sulka. Nagdara siya lawan niya narka. Ipakita kay mo. Na maka ka sadya imian siya amuin buyon ni inayan ama mo. Bihad tin style. Mahuwi ikaw yung panagdaan, advice na sallallahu alaihi wasallam. Ay ako tuod dumamagalok, bukol lang mo magdaw mo pa mag-selfie-selfie. Di, makawa ka. Na mo ito ng dajjal, daon ta ko ng materialo, punta kamera hon, tadi. Di na. Papawin ko sina sallallahu alaihi wasallam. Inikaruan niya, amuin at tamasuk bil Islam. Amuin auno min ginawabaran mo, amuin hagawkot mga kamay Islam. Mga ikaw marayaw, ingaton min sara, ingaton min kisa niya, ingaton min kahalan niya, in siya gumawa, ba't kong kapakoy, yadto. Inikato niya, in Rasul sallallahu naong kaasawahan niya, Aisha radiyallahu anha, every siya, sa kahaba siya magsambahayang, hinapusan tahayat niya, ipaglamod nindo ang dajjal. A'udhu billahi, min syarri fitnati al-masih ad-dajjal. Paglamuron niya yan to. Tahiyat akhir niya. Amo yan to. Inamuntay sa bed to. Asupaya kita amuin maparihala apagtawang dajjal yan. Inikaupat niya hifdhu awakhira as-sura al-Kahf. Sarang kao mag-memorize ato mamassa kao sinangpo hinapusan ato ang po panagdad sa suratul Kahfi. Al-Kahf. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Amet to memorize mo sarta habalon mo bang kamo magbak na. Yan. Pagubos inikalima niya amuin
maghula kau hula Makkah man si Madina. Sablong si Rasul sallam idiyad tumasod niya. Sa sarang ko bariman, sabang ko bukunda bariman on ni pagkalampangaten ma ko ira ko paglinugi ka to. Ami ato ni kalima niya advice ni Rasul sallam maghula kau Makkah man si Madina. Pag dumog mo naman yan ka overseas naghihinang ay na umuwi pa Philippines. Doon na kau. Safety rin doon. Ang Makkah man Madina. Pagubos, iniyad tubang mo karungukan, mangin din Dajjal. Wat malingkad bang umaramag alop, aksidentally yaon, nasyak ko yan na, di na ko magkaig, lang sinasusaw sa limpad na panagnan, hinangon mo, palaksuhon ko, pat diara niya tunar ka. Mukun ka lang sinasusaw sa lamin diara niya, hatuuli man niya sulka, indira niya lawan niya, lima, narka, lang sinasusaw sa lam, palaksuhon ko panarka yaon, sab amo yaon yung bunal sulka. Pagkita mo naman, sulka man si narka, ay ko magduaro lang si Rasul sallam. Pero nga dyan mata mo lakso ko, ataw lang mo kriwayat painumun ka ring narka yaon. Sab amoy yaonin sulka, amoy tininamon mo. Mangunara nagbak. Lihat to. Pagubos, amoy basahon maulupan niya. Pasahon maulupan din suratul kahfi ito. Ampo, aunahan nakatawahon na pusansin suratul kahfi. Amoy ito. Bihad to yung pitna niya. Pagubos, laong sinasusaw salam, makakadto na indadjal, magliwot hadun niya. Hay napusan sin Dajjal, nimiwot siya hadun niya, makakadto siya pahula masuk pa Madina. Amo hindi maasin-maasin in desert niya to. Hula yad to, tumambay siya man si mga Yahudi, man si mga munapik, kafir. Niya makad ka niya, ampa siya tumudlo. Kita niyo lang niya. Inbayad to. Ay tawain hastana ito. Puti hastana yun. Amo yun lang niya hastana sin Ahmad. Amin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatayim naghadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin hadis ini in asjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naway misan pinta. Bricks na. Sa waktu ini tanda sin pagkanabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabunnal. Puti na biyon indagbos mangkumatod malayo. Hamasidun Nabawi. Puti indagbos niya. Sa dagbos yung nastana yun. Namit-imita si Dajjal. Bima na awak to yung nagbaita na Rasulullah muwapik na zaman tayo ni. Nagdagbos na. Umanti in Dajjal doon. Hampa sila tumudlo. Sa sungman sila madto. Pagangan sila si malaikat. So in Madina yaon. Aon doon pito yung taod lawang. Pito yung taod daan. Rapmad to. Lang si Rasulullah aon doon malakan. Doon taod malaikat jumadjaka. Di makasudin Dajjal. Di makasud. Na. Lihat to. Pagubos, mga tuna siya pamahdi. Sabi Mahdi, bukon hamak kay Madina waktu yan. Yadto siya Baitul Maqdis. Yadto siya rito. Jerusalem. Di na siya makaig. So, pagbaita man, sinyat tunayin kuan, in Dajjal, perahan niyang po sundalo, ang po amin mamura, nag-confirm doon na sila manti. Mayroon na nagbaita doon yung hadis piya kain sila doon na manti. Kadtuon sila sin Dajjal. Atakon man to. Di naman siya magkasud na Makkah Madina, kadtuon sila atakon. Laong sin Rasul sallam awak to man, then doon na in Dajjal, iwan sin mga panaiban niya, miya makad kanya, hakuha sin masjid, numaugin ni Isa alayhis salam. Iyat to, tanda sin, mawapat nain, mapatay na malawa din masi ad-Dajjal. Sari pa ito maghapin, laong sin Rasul sallam, umabot man, injan kaan sin Dajjal, in Mahdi magkuan na. Amo in magplano na sila atakon na. No choice lang si Mahdi. Atakon ta na yaon, guwaon ta na. Guwaon ta na. Waktu sindong, manali-tali sila, konsum. Lang niya, guwaon ta na, atakon ta na. Way na choice. Sari na. Ang sindag. Pilar ako man yung magkapin Muslim, tiyo ako man sila. Tiyo ako man. Itong kawan na Makkah, itong kawan na Madina. Tiyo. Pag-ubos, lang sinasusalam hawak to man, magkamat na, tinukunan ikama, tinukunan sambayang, tumigidlong minhula. Tumigidlong. Pag tigidlong sinhula,
Pagsawa, pagkita nila, hasapan nila, Isa alayhi salam. Araig nila. Sab Imam Mahdi, kakilahan ng katan bata niya. Kakilahan ng katan. Yan to. Haupunta, sambil magkuman, ini Isa alayhi salam, pao ka mo ng lawang, atuhan nila ni Dajjal, pagkita sin Dajjal, yatun Isa alayhi salam, alaum, dumakan siya, daong sinasunod salam, kakitaan niya sa dyan Dajjal, biya siya sintapantun ais, natutunaw, matubig. Matunaw siya. Dahil para alaum sinasunod salam, piyatay siya sin Isa alayhi salam, sinpuddang, bangsad jaway, aturun sa sin Isa alayhi salam ni Dajjal, matunaw, mapatay. Biya to. Sambil lang sinasunod salam, pagpatay ni Habab Lud, pagtakon, alud, hahula mo yung pagtakon Israel, doon na load yaon. Mamukita ng load yaon, military base siya. Military base siya. Nung si mga ulama, maray lang niya, maakoy yung Dajjal, sumakat plane maakoy. Yan, doon inkuan nila. Sa military base siya yaon, maakoy siya mo. Doon siya mapatay si Isa alayhi salam. Nawag tuman ito kakitaan si mga Yahud, kuffar munafikin, sinyatay na niyakaroon nila Tuhan. Magsusun, magtangis, katahan na, way na mumpat, na mapatay na sila katansin mga Muslimin. Sabi lang sinasunod salam, Juma to hawak to yan, umulakin ba to, ya ka mo Muslim, yari naray ko, yari atay ko in Yahud, patay ni Mari. Sabi ning bato tumapang, hawak to yan. Na sambil mawapatin Dajjal, pag-uos pamarinta magbalikin Isa alayhi salam, sin pamarintasin, agama Islam. Amuyad to. So, ron ta magbalik maribya, sinasabot ko kainon pagtakon Dajjal system ito. Uning pagtawa ko nito. Sa makaino-ino, mamanus inulama, sungon yan. Sa mamanus isa makad pa Dajjal, uning maksod. Bukon ka, biyay tatakay na, laong sin Rasul sallam, aw na tuon niya, suluka, aw na lawan niya, narka. Itong si mga amuin, mga da'i, ulama, laong niya, bang mutungon maripakahoy si manusya, insulo ka iyon dira sin Dajjal, amo marayaw yung parasahan mo rin doon. Marayaw. Bangin tao rin diya doon niya, manasab na hadya, maun padiskuhan, maun pa mga pagbulawakan, maun pa mga pagdidate-datean. Katano no na, makananam sini sanyang, makananam sa daw parasahan. Sa diin, last diin, ni mapatay siya, anong narka? Bihad tumita si mga ulama. Nagdarain Dajjal, sulka, sa pagpatay mo narka ka. Bihad to, pag gusto hindi narka isab, kita ka si masjid. Way tao, kulang da. In madrasa kulang da, in pagsimposiman kulang da, magdungog simbiya, pagdungog biya, ini kulang da. Lima way hadji isab di mong biyan. Bihad to. Sabab makahukaw, makaliso, makalaul. Sa pagwapat mo, ikhlasin kayo mo, sulo ka insuron mo. Hamo yan, na mo, di pa siya gumawa. Lang si mga kewanan mamimisara, indadyan lang niya, amo lang ni mga technology biyaw nun, iba si mga uno. TV, cellphone, hambuk lang ni mata lang niya. Inya, no, ikasakunalan niya, bangkaw umiyan, ba't amo yan indadyan hukon. Sumagawa, aon bunal niya, bangkaw umiyan, inyan, preparation, papagwa si indadyan. Kasakunalan nito. Sa laggo-laggo na, amo insan jata, sinsatro, apabila kita nila na kama Islam, nagbaan-baan na nagsudin yung mga manusya, simut pa kama Islam, sa laggo-laggo na hinangon nila paagangan nila yon pag sud pa kama Islam. Piyarahan nila ko, hinangan nila ko. Yan ko yung gutang antil. Yan ko lang bahay mo, isa-isa mo, kaya suran ko sin kuntara. Pakitaan kau sindi mapatut kakitaan. Sa paguhaan kau bisara sindi mapatut dungugon. Bukon ka sa kunalan. Yan na si mga amoin pagtawag nila sa laggo-laggo sandatan nila amin pagpakita nila sin mubiha katibihan. Biyad to. Awong katan message. In mga bata-bata ti ang pakimita biyan sumud papikilan nila yadto. Misan lang biya libangan sadya, kimita sila biyan. Sumud papikilan nila ito. Paglago nila, makayan siya, muna ning kita na mo, sing kabata na mo. Muna nilang niya. Nga ipakita nila yan. Ipakita nila ingi sin susungon.
ipakita nila biya na si mga dajjal ipa-extra nila TV amon marayaw kakahinang masadap bini mag-inom ko alak marayon pangnanaman biyad to bata-bata ang kimita paglago si bata-bata yaon yadto na marayaw rakatan kan way mamagang sa blan nilibangan way runin maas na lambay lamo diniding ang mga pagtawon system di tanet mapaluag sa maggunay tuwak turukain sumagawa ingkatan ng kikita mo hijut kaywal sin kontra sin aga may Islam dunya ini inyang katan preparation nila pagtawon malhamah amon pagtawon malhamah pagtawon mahdi pagtawon dajjal preparation nila yan mawaya sila lasunod na inutok sin muslim ang pamagjato yan in kita niyo isab makad sadya updated pa ko rin kanila bihad to aw nini pagtawon yan as mga politics sumod na ko ini program nila na magbuno na magpaymangod imbakas naglalasa magbuno na sabab sin amuin kuan nila yaon tactics nila na magpulak kanat ni mga bariman may na pagwa sin dajjal at tumaloy na soron amoyad to naingaton ta sarang amuin maingat kaw kimita sin pagtawagon kuntara matarang kuntara aw ng syaitan aduwong mubin ini karuan niya bang aun aduwon amon di pagkakitaan in syaitan maloy kakita mubin lang sino Allah Ta'ala matampal yung pagkakuntaran kaniya saon kuntara mo nakatatapok kikita kau di mo kakitaan amo na in jima jatuh halwiyaon siuran kau sin secularism in aga may Islam sibo kuno katan wayron mataas ayaw ko lang ni imian bat inaga may Islam bunnal bat ingkatan aga mayan tiya panjari sin Allah Ta'ala nabiya tindawa kaya mo bendawan nila ayaw ko lang ni imian bat inaga may Islam bunnal sabing katan aga mayan Allah Ta'ala nagpapanjari na ikaw na kuniban siya biyad din ni pamong nila sabab sin nasud sila sin na secularize ng pikilan nila ingkatan pantay-pantay lang sibo katan amo yan pagos nasud ako sin kapitalism indayahan magduron indaya imbiya kato miskin isang kahig isang tuka na hangpo kahig way pamatuka magduronin kamiskin mo kapitalism yan tribalism sumudda ay ko lang na kumakad ka niya bangsa kuhan siya yan mataasin bangsa ta salip kita rin kanila na amo yan ininikatan awayrong pajumato inini asan nabiyandaan si Rasulullah sallam al muslimu man saliman muslim min lisani wa yadi pagos lang sallam al muslimu kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'da in mga muslim amuin nagtutukutukuhi di man jadi maginang simbiyaan preparation ini katan papagwa sin pagtawon dajjal mangmo kita-kitaon kainan sabot ta laong sin Rasulullah sallam hinapusan baita ko laong sin Rasulullah sallam aun sa pagdatong sin dajjal maun pa ni Hayatul Madinah maglinog makato bukon kawaita sin Rasulullah sallam sarta gumain katan kafir lang sin katan munafik sa laong sin Rasulullah sallam tayngoy ni baita niya aun makadang buok tao bariman makoy siya makad siya makoy bukon beta bakas beta sin Rasulullah sallam munafik deman sin kafir gumo sa makad siya ini laong sin Rasulullah siya ini bariman ininangon niya madto siya padadjal ikaw na yan lang niya in pagbaytaon ka mo sin Rasulullah sallam amin dajjal putingan ko lang patayon sa sin dajjal si pakon magdua sambil buhin magbalik pagbuhi ka niya magbalik imian na siya ikaw na yan in dajjal bayta ka mo sin Rasulullah sallam ang paimian siya wayroon na mapuhi nga mo puwas kumalaw ano yung power mo na amiyat to sa milarak na dyan siya pa narka palawan niya 5 namang beta sin Rasulullah sallam amitin suruka ay nakaw laong sin Rasulullah sallam siya na yan to in sa reyo masyahid hawak to yat to kato ko pa internet biyaw search ko buhi na ba alam mo sa reyo na syahid azaman ito in jawab biyaw lang nila buhi aun din nga mga manos siya nagjawab buhi kuno
ang mga vlog nila biya ang mga kuan nila nagsabot sila buhi. Imaksud dito biya ko siniyan masuok na. Ang palang sinasalamin na wakto in pangumulan nito siya bata bago siya yadto. Haw nang buhok din nga mga nagpost lang niya interview kami lang niya beta na ko lang niya sincere insya nila niya kapangandulan beta na ko lang niya insya ni kapangandulan on lang niya di matukan niya wakted to 2004 lang niya ang wakto 2004 ito ang naghapin kaniya wakto ko lang to drive sin jeep ko lang niya ang kita ko lang ni mas babae kaya sumo kong ngarag ko pagkain nirap po hospital piyakan ko lang nirap po hospital yatod ko sata timakad ako lang niya diyaman dito apa pag naog nila yan ng anak niya iwan sin anak niya anak si Maset to babae yung babae to nag-anak anak usog siud niya na palong jeep niya sata awak tuman dito na sila along jeep ka to kaupat lang sim bata assalamualaikum inini bang mo kitaon amoyin maka-ajaib lang sim bata assalamualaikum lang nila law waalaikumsalam namassare mata pagubos ulin iyan niya ana ar-rajulu alladhi sayaqtulani ad-dajjal may tinbayta niya ako lang niya in usog amin sung dapat tayong sin dajjal amin mayroon na makapuhinga mayroon na mapuhinga niya mapuas ko amin tinbayta si bata yadto amon interview siya vlog 2004 pa naghapin bang mo kita 2016 biyaw nang putag 2 tahon din nagdimabay ang palang sinasod salamin wakto simbuhay ito siya bab bata bago inaputag upat bata bago bera ko sin iyan bang sa pamangunal yato itong nagban ko pahangpo pakawaan pakatluan tahon gumawa na in pagtawakon ini pit na ini na saran kita niyo katanin sa Allah so mag-us mamayta magbanda pa mga ahli muna pagubos pa mga kabagayan pa mga lasya pa mga manusya biya simbiyaon ayaw kamo masumo lang mo malukay pawayan di manjari inaga in ummat sin Rasul sallam di magtakad sa maghinang wayron magtakad ummat sin Rasul sallam tumakad na kita Mahdi tumakad na kita Isa alayhis salam di in ummat sin Rasul sallam maghinang bukod sin Yahud in Yahud magtakad in Nasara magtakad in kita di maghinang kita niyo sabab gumawa ito insyaallah subhanahu wa ta'ala kaya napusan kalam sin kami bang aon nabisara na mo wayron na siya kimugdan ha Quran iman sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tanto ayaw nyo kakara ayaw nyo puta sumaka bang aon timo imam wa Quran iman sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyat tukatan jumatu sami'na wa ata'na diyungog na to na magkarat kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala ingkatan nasabot tayad to way buli rapat sarang hindi ahlu sunna wal jamaa kita katutan niyo in mag-iman siya sabi na Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiku anil hawa di siya ni magbisara sin hawa nafsu niya buat malengkan illa wahyu yuha buat malengkan wahyi sin Allah subhanahu wa ta'ala balikan ko mangon kami sara na mo ay mamo inyad to dahil sin kakulang sin inmo na mo iman sin sasat sin syaitan insyaallah subhanahu wa ta'ala bang man o nakanado pangadjian maniuti patumtum sin kami aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh